I pozdrav ljudi, evo nas ponovno u Pro Gaming i igramo, evo, Hunger Games, evo već počinjemo. Daj, ovo me je sve ostalo, daj. Ok, idemo nekog pobiti brzo. Ujebim. Ok, evo, dva igrača su mrtva, ali ja nemam nikakvu oružju, čekaj, stani. To. Ok. Ne gore. Ubit ćem ako me vidi. Mislim da sam sad u otaku prirodno dečko. Da idemo pobjeći. Ok, nije me vidio. Šta da radim sad? Ako me vidi, gotov sam. Ok, možem gore. Što bi bilo? Idem probat. I to je sve pokupljeno. Super, upao sam, mislim da sam sveo. Čovječe, nisam našao nikakav mač, to je problem. To je već neko bio. Evo vidjeti gore, možda gore nisu ušli. Ne, tamo. To mi ne znači puno. Fuck, ide neko. Evo ga. Hvala mrak. I nema ničega. Super, samo nekih 6, ali vjerovatno je prazan. Dobro, tu nema ničega opet. Ne znam da idem još gore ili... daj, neki čest. Idem provjeriti, ali... ok,
Tu možda niko nije bio ili bio. Da im koliko je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ljudi. Tu je neki 6, ajde daj marš. Ako prežim do deathmatcha, tamo sam mrtav 100%, zato što nemam ništa od sebe, od oružja, to je problem. Tu sam već išao. Ajmo tu dole, možda niko nije bio. Normalno neko je bio. Jako zanimljivo, nije niko pokupio. A to je tu blizu ovoga, znači tamo gdje počinjemo starta, pa da, znači provjeravati, vjerovatno je sve prazno. Još, znači ne znam, tamo do onoga ubit će me sigurno. Tu je sve već uzeto sigurno, idemo tu. Ne. Evo, možda niko nije vidio. Ali je. Tamo su 2 čovjeka, ne idemo tamo. Ne. A, to sjekira. Давай. Idemo. Iako je s ovom sjekirom imam dosta male šanse, ali ja svrdi me nos. Nema nikoga. Nekaj tamo, fuck. Neko je tu. Ne, nisu li. Ok, još 4 čovjeka. Tu nema čestova, ili ima. Kako, neko je tu. Tu je neki dečko blizu, pa tamo nije. Ne znam, morat ćemo čekati deathmatch. Jaj, došao mi iza leđa, joj. I ljudi, evo, bili smo 4, evo, skoro 3, ali ipak 4. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. I, evo, ček, samo malo, gdje neće biti. A vidjet ćemo još to. Jesu ovi u timu, ili? Da, tu će definitivno biti kraj, samo da znam ko će podijeliti. Čekaj. Zašto nisu pobijali samo
Ovi su u timu. Ovi se vjerojatno dugo neće pobijat. Ili? Ajde. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. I evo, vidimo se sljedećeg videa. Ćao.